amo security ho chu hialubin iti pau chu injau chat chun eho 112 battalion CRPF ole amo chu ki khol he naumin phailanga ho so kum su tawe ichi chu ilo ho kha ani leun ilo hin be chena kilo chui phamit yale 112 battalion CRPF eho district a ho hi amhom se 11 district police asau thae na ji chun to hi another 30% akiwa pa chui phamit yale tula to hi phaisunga kuna hungo PSF wang chu jing hi lo thai ni ka kum du he ti bin aki sei pi chu jingma mal na kum du na kum lo wa hi le kyo ka protest khouche cha ka bol du he ki ti bi he na injawa thuam ki pe dung ju eho IG law and order pa kabib yam so hongin police station sunga SP office ka chinum lo so chon police station ane nam du he ka ti bi win police station aki ki hovin aki ki hovin ju ama injong alungye le zama phana sayin ehon jong idei pau se yumin hiti chun aki ki hovin hi le ama jong tu na adanga hi kapopia station jan de hitan na ase chu jinga hi update BSF o ale chi tak ara chi su the lo de ki ti pe he za chu BSF o chi su ale na le chi su the tai ti chu ki sei pe hi in jing jong le avela update ama aku na hung ngai ki de hin BSF o chi su ham ti chu hung ki ngai ki de hi he ze chu tu ni ha hi minu mi pa ta chunu ta cha pa zo se ipan la no mo hi poi isi chun no ha panjala lam ka hang sam ta thu ka sei the wa mi masanga hi ya chu kisum solo hela ngam pira thu ka sei the oi ze mi pi ho chunga aten na pan la no ki mo in no chung cha ki pa thu ki sei ki pa thu e pa wa sa nga chu adam on ki pa thu tila ke ki pa di kal walo pon isi chun no chunga ki pa thu alom min kain pro be na alam ka yo ngin chu khan hen tin in zau ting le iti ki man cha tham ti chu chairman pa to secretary pa umin amani update tin isi dum chu na ban ban hong chi tin tu